Ko te reihi ua te kaumātahi, ngā tāne te kaumaiwa tau me raro iho te pake ke take ono ruarau rima te kaumita. He 1 of 7. Te aratua tahi, De La Salle College, Shirley Boys High School, Gisborne Boys High School, Te Kuiti High School, Te Kura Māori o Porirua, Francis Douglas Memorial College, Western Springs College, Te Kura Tuarua o Rahui Pōkeka kei te aratua waru, Tauponuia College kei te aratua iwa, Waiopehu College, Waiheke High School, Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui kei te aratua Ngauru Marua. Aratua Rua Wellington High, Paraika, Tuatoru, Te Parekura o Moao, Oreo. Aratua Wha, Rahui Pōkeka, Blue. Red flag out there. College, Doughboys. Aratua Ono, Te Kura Māori o Ngā Tapuai, Kaiwhare. Green flag. Te Parekura o Kiriki. Good start in lane 1. Tuawaru, Mount Albert Grammar o Wairaka. Tuaiwa. There's De La Salle. Te Kau, Lindsay Hu kere ana tāne mā. Aratua rima tērā, te kura Māori o Porirua. Lane 11 out there, Waiheke High School. Also up in there. But it's a battle out there, whānau, between lane 1 and lane 5. Oh, I think it's lane 5, Te Kura. Oh. It was a close finish, whānau, but I think it was lane 5 out there, Te Kura Kaupapa o Porirua. Te kura Māori o Porirua, te mana o kupe te ngō tō rātou kapa. Congratulations. We'll be watching you again in the semis. Hei a pōpō anei te tōwaitanga, lane 1, off the blocks. We had lane 1 coming up. All of our incredible kai hāpai, ngā te pūtea tautoko, o ene o ngā kamuwhene, e tūtiki ai te kaupapa. If it wasn't for their kind generosity and gifting pūtea to the kaupapa, not only to see it come to fruition, but to also see the discipline that is waka ama. Aratua rima, te kura Māori o Porirua tērā. But broadcasted live across Whakaata Māori. If you haven't yet already downloaded Māori Plus, Whakaata Māori Plus, head over to your app store, download it. Anei ngā whakaputanga, te kura Māori o Porirua, te mana o kupe, 1 minute 2 seconds point 22. Aratua tahi ka tuarua, De La Salle 102.69, Waiheke Tangi Titans 105.02.